Galbalwa tamaraklo blue El Gablu and Moayi Milgub singay, ilang ukte melamay ang alay sil March 3, 2017. Sirgotin may ang alay siyang mlaringiya Economic Symposium lulugiringiya President of the Republic, adra Chamber of Commerce, Government Rebelaw, Moklibl, President ra Ablur Belaw, Amlokdon, mo Walgora, Oltobra, Statement Tinil, Girela, Economy Ablur Belaw, Mandilul Wasyatara, Malguldu, Ringil Tour, El Altaim, Government Rigid, Olingitra Government, ma private sectors, Igal Dastama, Algombalira, Ablur Belaw, Bolda ka laureor, yung mga tmokra, tokora, akarura, blur belaw. Modia kal sa lobrao del ngarelela government, mo share del ngarelela akombali, ma government, no sikro lela blur belaw ngil ekonomi. Direk nga al sel segid lo sisiul symposium, yung mlaringingel adlo ra government Rebelaw Auluay silwasing modiakal at makliya sel EIF. EIF sel Economic Impact Fee. Tial Economic Impact Fee am nagirin mo mo sira April 1st. Tira ultibdiyaw deswela presidente mo olbira lulaw wasin diak pagultaw tial impact fee ak payolingit mo do ang iya April 1st mo sel merra kalakbol mi otro ang truil buhil. Tokor ekonomi ma TMC mo korger bebirar adro ngara maklol kombali ma teletelela karkarngela blur belaw. Ito kukul oltaw deswil wasyadong ado ngas akliya malubi ka dong ang itial April 1st mo diya $1 sa impact fee. Yung wabala ka sa eden matikira. At ilay geludaw del kita mlegiri del malaylo ba fishing right. Sirklisi ilangwa ka agempon sa state government luwa siya tokoro omngedra blur belaw. Agire de lo miringil nga na teletele labingil. Iseya de gaudaw del Moregal state government. Sige del impact fee alulumral wasesya ngul momtiir ato ko raw do del Mora State mel all time and dia raw do del Mora State dol tira karti ay gid la mang dia kal bilgula wasing kada stobra environmental impact fee mang mosabil beto ka tourist del merbelaw tigel bibirado am da so sin dia kalwaisi tiang adi yung mokmeod Yoldub ara tokora ablals el moroid rar adra abela el all time direct el sales symposium ya ngel Paul Hayden Paul Hayden omdasul wase tokora high end tourism matokora tourism rebelaw matokora economy rebelaw Aviakal sabied el digit ngomrar front. Ngomral was egal front business. Aiga maklobal gul morar adar belaw. Mang diakal sabied el masaudra was pristine Palau paradise. Diakal spera front el altama front orur taigal sobara blur belaw. Direct langaro si symposium en tilob da Subela Asian Development Bank. Luwasya blur belaw altang malungil makatengel. Almaral luway luwasya belaw Palau Pristine Paradise or Pristine Palau Paradise. Ikita tamir belaw ikita kay tiral mabulok ya. Al sukum soda high-end tourism ingire del mga tmokor belaw el moringa high-end ringi Ege tridra, malu begada walang song sa tirgal okya kargede tirgal okya karablur belaw al time, adi kal high end.
تومرال واسين ديقل سبئيد المساو درا أنغرباب التوريست أرنغاريو التوريست ديو ما يسل ميلين أنغرباب التوريست ديقل سوري التلور أرنغاريو التوريست تبلول تريغلوم داسل واسي جايجيد التلتليلا أقوم بالي الغارير بلاور الالتايم أيغا مساو درا أرنغاريو التوريست ديتارولي لين سبئيد mo ongu selul de Sweden was a bela destination are high end tourism en gire del get rid del tourism bela gid amul bes kadangara tokora tourism el al kotel buil yaqlagan kodang al bela wa tri matal telal melol maldart mogim mateo esera osisiul January 2016 Yakan ko tangan belaw at truim ewal telael, madart, muokay matedelat. Ngkakarow sa labakord, yedel telael, may maldart lo okyakara, amna moryo, rasira ko telbuir, siyem lo meregarak, mako telbuir, elalo 2017. Kita matangil wasi sil ko telbuir ma raigal beserak, amne temela beserak rablulat, temela isadara adrasina porque del espectra clol okia di mlerio rabor del telael kuktara ay se angel le lombre el secretario a state Miguel Kerry Mr. Secretary of State Kerry awera bol mereke ulto dia a tingil mora presidente Belau Tamir Mangsao Jr. el wasetial تلتلي قبل من ترقاوم والدشويم الجري قبل من ترامريكا هذه على سوين موتي مقبلين أسولين مرسل تلتاير رجال مرقول تايم القا ورور ترابلور بلاو يديرك مرين أسولين مرا أتمم اللي يقبم تكارير رنجي لوشي كرولي لقول صبر تيال بلولات راتقورا climate change ديرك لورين أرقاورا وميل congratulations le gorgau ma tal vez el government el ga direk liring biling el morgi direk el guktara ay sa blur belawa amlaringia announcement el tilob dra PPUC was el almel sabadong agi mo godira tal nombre el sabadong maluben sande temo godira dengi tira tuktuga gargarra amadalai morang mala mo mosubel Jakal makmada dengira asesiliol yauri rise ang mlada deng wara blur belaw rogir ati MC lu deng wal mora PNCC lu asing kalsakla deng wa ito sera dra PUC tilu ka kargal lolo dasing tetil melia controller mang mlamo betok klabsey el jakal CBM lo deng walo ba cellphone ragaw yo deng wal mora ablim madjakal CBM ngara ablim mo deng walo sigral ngalgem lo ba cellphone rtir Diakal sa emlo spera cellphone ragaul kolra emergency diakal sa emlo spera cellphone ragaul mungad adura adam malubeng adam ngargel di ngarablay el altaim el adu direk direk kabal gul ultro kol tegi del tretelela adeng wa mambalgula wasi adeng wargi dal lo diakal sa bel gut maklisel services el gida expecting er other belaw Kuktara ay siya Minister of Justice, el Vice President Rbelaw Oilow. Aul tubdiya wa tingil wasing mosigrar adl. Mleharar adl moriolo ng siyorngi. El mutmokra tokora labor. Mlehar former Minister Okata Itong. Ma former Director Immigration Jenkins Mariur. Ma former Chief Labor. Ras Masayos. Itirgal ada el altaim mengoy wersel ula labor rablur belaw itrail lo mo peserngi mong mosubi lungil mora arad rogoy kida matengel wasya olbira klulaw agil maklala lo tubdiya arad belaw rogoy mora adia kalangara departmental labor kadangara sele personnel government tial department labor do southern el al time
ma immigration mal di tingir adra Bangladesh adra Philippines adra ngot bulu tiro uror rakabalment rablur belaw makadangar OCC uluror Vice President Tagilt Maclay enguk tilo badab es el babilengel el wasengomu ur el al erul kabusingila aong edel buil yak motomer rogu il adra Bangladesh am yakal lutul me tirgen lam katmok la babilengil tirgen sim edel gutmok le marael diak motomer ringi yak subi el moutrok waseng tangral employer aureor marangral employee itaharay gen rogul obligation certain morablement leng betokol tokorablo am la mora dingala vice president waseng giren makatmok laigang litaptok la ada dio mais en me el dia kamalul trokok lurerir Directo sisul ay semnara a Ministry of Justice engel el director arbulis kita matengel wasit mle appointer ngi manglo optrul sel task force lo si ke emngati te mangalabus ram kitel garra blur belaw amle resign atol tirak ratingel a director agon en wase akmo lungul lengarnya di el sungula matengek ndik mo ngua ulang el legal mo ra el al lulu mangalel el along edel buil mombrek el police mombrek el director al police mombrek el adra task force dingutial ngara rak task force ngul sa tant nabema ngam lengar eungil mangmongra ra toira task force mangti te mangalubus melaram kitel gal mo dial ngara tolong gal director ar police el agon sera loro ngrar tel task force etemil de material dar matru materul ad charger tir o gotiu matartir able el prosecutor tir e agol matartir ang aragargaril bulgula wasing mal betol tele la makitel gar able el aresta director agon mong kadamering asuler ramle mong wilurerel e urang ngira wil retirement ringi. Kuktara ay sengel sel Social Security Administration. Doltirak ra ay sel tilob dra ta abagor da talbuir am la memong etultubriat audiswir alwasen dial sabaman motirkli sel ula retirement lultubdi ong etiulol birakulaw el gursia retirement el mo gol margilat tomral wase ma TMC mlo o mga titirngil wase ngaram ta tilo badalla e kamedi kalsib iulol tirakare ito wase olbirak lulam larula tablo la alman sa social security imo nga wase ngi talbo morare ra to raw do tial maluben to tial social security e como ngua actuarial report asa como subil mongil mandia kadim rilalla al mogodir tial social security tol tirak kartir ito wasit tial la al blal marur ong itiulol birak lulaw ngua argila adal mutul me ogol me retire am mogodir social security dimla kaungil lom subel em makatmok kuktara ay sing mlania adra Bangladesh el ministro berraado ra bebula Bank Pacific obodob del web del mem amra amakasokos tiap gordo ngara ogwi del fitra bebula ut mga tangaten di mil am oil ndim lamok mer el talbuy ngar ospital el dia ka aw ngara arngi to tirak ra ay situasyon kal lada aureol mo permitir ngi ngara engela Palau Construction Company etiang kumbali ra Joy Ueki dingalada aureol mura tara construction airweb tel me am oil mangar hospital dia ka health insurance ri se dol tirak ra la rogul adel tiro aureo rablur belaw agire del mogut agire del hara ora health insurance tir ngal adra Bangladesh el aurol mergit aurol mortial gombali adia adal la hara health insurance ringi
mangar ospital iuspaal labor del luim edel telael lodur klil mora huiriping dia kal sebel mengimurar adal mi itang mang siya direng tara tokol mora rogul adal urol wase para insurance ra ara demi direkto si siulay sen nara Minister of Justice en tilobda asimbong wase Minister of Justice ada do ngima ara PPUC المرأة abla polis wasing makarangador are ertial niya mal lam isiksik tel traffic ra blur or tialur rael mal mla isiksik tia traffic ra blur or mendigal more do odrul disi tirak ra ay sa Minister of Justice el Vice President abla karungul mga do ngi maradra public maradra PPUC tiro ngara ay galurol wasing makarange sumuklet tele traffic maradal kuk ngar omrolir adi kal salmo meu dra temir direk kuk tarai sing arinya terul bigir ngartmau ngarinya Esteban Bedro ma Ulysses Yakuil tirgang alol ng seor tigel adra aquaculture tiang adra Taiwan farm maradra EU lom grola malga ay sa si tigil terulad el tira amlar mula ablila malge statulom grola malge ultrang ay sumarogui akmal bodol makada bring asuliro ngit tir mang bol klasyo bay bol sueden mga ngi sila wil malga malu kada mga wil malga direk tara ay se mal clowl delegation rablur belaw amlol ding rar bebiri gidel adrablul up rayap de ayap te atara clowl seals rablul up dbong kada mesangloy masko ma ajunga ma klangar adrablul up mateletelela aklangar ibulul up mablur belaw am le clow delegation til bor dangar ogim ladan lora blur up ya di blur oreore loy budul makavenor oreor ma former governor oreor Johnny Gibbons ma close delegation rebelaw lulventrir el mo o mga siyaw ay mga wol matrar ibulul up raklang artir masyukang artir direk kuk tarai se arang may brela le donate el mora PCRC el mo ng seor til mga tmokr calendar tir atokor omi tight calendar so el dio meses el calendar PCRC medengel waseng mo meda era tela clock ngora giruro ingrang mo clock dolo tela clock mang kadamring asulira ng aramay brela melat mga tmokr segid el calendar mo sibel ngarnia kalender kita ukti kata atau omnya tapi sudah dia mesra ini mat makar gitu mau mesra almora kerja. Tidak keltara ay sa PCS Palau Conservation Society. Tidak kelmal mengususeo orang mikir atam larnya urerin maral mengususeo orang mikir atam blur belau bol betigar miura igal omoar belaw adbo Michael rubetelela al mel belaw leng club el gul girela klang arabulur belaw tol gira adam Michael was a watershed mang kadamring asulila adra PCS el milisi era ureril lo ya karam kirel adra blur belaw tirga direct el tira milk tabi el club el gul toy el alsil sing mal betokol adar bela omrar ngil wasya wela salit tamla rulim elagad guk ngara kada mo susera ngal gel belaw mo moptigaran dira tokora atbo luma gel teletela omwa luma lei grablur belaw basubedel mangat bokla direk tara amal meangal ay sa tigel adra sabado el tira amur dolger ngil wasing wellness center tiang morngi ng kasara blur oriole ibudula
Tebdia utuman mortir. Ada sabadong lo bangela asurang alinsan sa mga tel familia surang ala. Awlang siya ulam ko to orngi. Etiang amorulira, morngira ngar kasawal mo subira adar belaw. Mo exercise malu yang ngaringa telentingil morngia ahay siarngi ma ay klinik ma bek patengel am karil ka lurul. Musil ko subira close hospital matokora ugrul matokora hel rablur belaw. Toka udo do lo spe ar adras badong girel tial. El toy metul tbdia aon trin morablul adam matokol udo da blal donate tarar bek patengil ar adro lo seorngi. Direct lo lingi tergida adar belaw lo aseng morngia a fundraising ertir el almelei mel kapsing ilabu morngi trangi dil adam al sebriar el esoril lo ngseol kut makliti al wellness center adas badong etiang klela di wellness center adas badong ya wellness center adar belaw rogui morngi trar adal soril sebriar lo ngseol kut makli belaw morngi al bek patengela atokora hel deringi ma uguru ringi e bodo dar sa deste imolsen sen morarada sabadong tial el toko yang aringi sem lo dengwal mora abilung linya tara olong ora ringi malu ben surangala tolong seul gut maklidam o tiabasiol do borngi yang mo sebedel olong seu gut doni tabe birau do gut maklimung motoy etiang adol tirak kertire tosing temot mokringi mong motogor ilal melong yawal buila. Kuktarai siya blurong ayangala amli saying na kontrat ngima blura Taiwan tiang grant contract tokorangi sul mora blurong ayangala lo babak hol mora blurong ayangala mong directly isela blurong ayangala ngari isel gidibli follow up ringileng aringgel employee ra kabelmenter ngayang tuklia kabelmenter ngayang ala baka venor ngayang alwaseng hindi akal sa paamel lowreor e ang araw duda me kuktimel sa araw duda siblo ra kargril ma giultub dia ay silgirel ati emsim logel wasi girgirel gel targe segidel tokoy ya to asien diak dirgi yol la kargril dira kabol motrokok wasi ngarahanget silgirel segidel Kukisela ikir belao ya angel selbulura Samoa. Au ay silwasing malmlangwa klol baka silogedi mo bugururt e yasui a internet tir. Ti directly di waigi del ngilo alone e o makara bula Samoa mabulula adlo ya ka fiber optic. Mang ti directly di medung yang mo sabihin magura bela Samoa mabulula. Directly isela bulul ngar bitargid ya lugilay Papua New Guinea. Am lungo tangklel mo diakal secure sel ra UN len diakal harabal sel. Also mo diakal harabal sel ra UN yang mo diakal caster sel secure gaw lingaw spal girela a membership gaw. Direct ngar ngel mal Bral isel ladra kongres ra Samoal Faleoma Vaeka hanggang lolo korngil waseng Pacific Region makatek tel ladra kongres amlo amlat bang klol lomngul lamorngi direng lultuy rigi ladra Pacific ke adra belau ya klol lomngul lamora klangar ngima adra bliling ya ulum tira Pacific ngarama el congressman americano direk lu ka isra ngar bitargi de ablura Guam sera 2016 imle kotel betok laat ablura abortion sel tokora abortion ra ablura Guam malmloy misil ngarbab artial mlo mereka bulgulaw asye Tomasin del adal ngaragwam atiril lomel. Tudi modiol le mora hospital ta mga tungwang algilo iti. Sedi ay si rablura gwam mergid. Esil mo tara ay sra belum luek kergida blura huiriping.
Amlaring kel adradoy sil mlarayat terngi tial mlo mereka rak etum lom tigrayat terngi lulgoada abil ngara alcelom bibak lengya dibus auru letno matengel wasar adra sile Abu Sayyaf rahui riping amle kitna pringin ul mo rahui riping etrain mala a ransom to asim hara tela ludo de kim motubringang la kagi mokodir eladim laka adra rong setrira Abu Sayyaf Mete ti omor gole nga gidel adra last week nga adra Germany ay gaya ko kay simliwe kra balwat trigal tonari gidel bulu kuk isela abla bulis ma aisra atal lamal lemlangiya aisil gimilu ar adra ti MCL wasing Kalm mereka governor ablur ngaur, adi dimlak lol tirak lalu ngaur, otru rair ngaur, marwin ngirutang. Lo sebab mamel lo gerra, arada lo ro government ngaur, marada lu ngra government ngaur. Ito asid diak air ngaur adi rakal motra. Ndir gula kara angamala. Magim lo gerra gel ben gel gabonor el wasing wangara tele tial bilas en wasin dia agi dio sikrole le momelari lembil sanga mandira kal motra agi mlo ngati tringin mot mur ngin mo mengel wase apilas ngau ra dira kal motra to tirak la is merkama mara del giblo musik tiro ger tirang ari ngar liringi eto asia apilas ngau ra ul mula kar ngamla e dia kal subira adra ngau ngu giril lo olengil sel sampas le sel sampas rulak tial bilas ringi si oral betul di mohara ora sampas e otto dia bilas mang ai ge ya ukno so amal mail wasim ben mutre lang sel bilas ngau le dilum lotrau adira kal motrau direktara aisra di state government ya rubugula mador mrai meliger tengah tirga rangaru el Alil siya pabilingil mo rasimbong ulwaseng. Aigel rokul tokol blal katmok law el reelim elam aigel bolong atmok kildingi. Ilgira bulura ngil. Raimli amasul de boil. Agi nosabam si giaw el ramador mo gerengil wase. Tiang ko karal tokol na tuwa rasimbong ulmasaw dar gumiyari mli marad ramador. Marubul ramador ulmasaw dar kang wase. Tiang agirela development ra tiagi de lengil rabulura imli tiang abulwala agablilela au eramador dia kalbulura amador mendia kaklisi iren di dia ku agi mendia kal sabamamel lngua au de swirti gel ku tokor ruba ramador tirali sia simbung lwase ai gel rogul longot moklaw ela dia kalmaral tokoy mo di dia morens Kuktara ay senggel kailani kini. Hanggang ablel aris terngiya sel drug task force. Amlo guilty. Ersel no regel seral bora gargaril. Yas gargaril sera trim widel kapusingil lawan ngil buila. Amlo sentence ngi. El di mle mlora probation. Di kelebus rablu. Dingkirin mo behavioral health and more check-up. Siya club singer Miss Kailani Kini. Hanggang ato ng lil lebil de milo chisba makitel karal sira blakalus. Selmo mong mulbong l'ais. Gel atra Bangladesh ngia amle molest rangal gramiuns amle giltira lower court ngia apilera gay serngin mora angar babal gergeril was india kaila dia kal merade court del molkoy amil kiti trangar babal gergeril was engka meral mle molest rangal ngal to tira kal record ngel adra Bangladesh amlo mususeo rangal ngal kel mora arbara stawarngi mom berbeda gergi
Yung sisakor ringi malungon Ramadan. Mlude. Emu kar-kari le mo kalbus le apil ra kar-kari ringi. Diakal ilal time guilty hindi nakalto atletal wasing mokalbus ro ingram magi mo subad mi usel bol al simra. Sel mo ulbong al aise so mamulmutel di isi. Skojora miuns, sel bulura miuns. Amin kiti trakar-kari wasing kloklira rubgula miuns. Matumle apil ringi adrage SPLA. En tilo bata hangget sen mora. Artian lo merekel sandel wase aigel umeta terroguir sen madala bulura miuns. Aklalora Koror State Public Land Authority. Din dilura ngarigol kar-karil wasin ser rogil skojora miuns ma ser rogil madala bulura miuns. Adia kadil umeta terrogir. Ngaringa igel guk plinglel igel goblil. Al tiraw lugar kar-karil magomomes yotob del main mestrir. Igel umetate aigel aklalora bulura miuns. Aklalora Koror State Public Land Authority. Direct tubdi of the swell girela sel untimely claimed. Tirgel omral was a sel la appellate court omral was a sel la tilob del was a motuabda comostable claim at the member sira a date ma time adia tumilya que pora blur velo bais misi Manggil Mr. Cordino Swalablay. Iliyam le claim sira September 5, 2014-15 luwas tiatmek. Amlo meo da claim ringi. May gerro ko il claim no riur segi del time l'ulter que clia gempo la segi da time di claim ro ko adiakal. Tiam le clone monday di somam isin mergi de ro. Komal sulang mlakmata anyo sir alsil sa gidio ay sir kumil waseng agil mutlo maklat kyoling itrgmiu abelaw el arrak a year of the family pom kau beltigir ring en global gula da kau beltigir ya uriu raw era bok merek akal mutel misi namo sa mamel kong esubda so amr mulang idil ngaral kumia ospel utmok mo ngila recorder kumiu man sa bimiulo den wal mera TMC 8987 ay gaya mayang al Israel al March 3 2017 komal musulang ya kayo el Toribiong Melan Mel Sunday. قلب الواد ثمرك لبوبلو الغابلو والمواي مضوط تغالي القط مكلي المورد كجبام لنغر أليم إنغر أليك لما ليرني ويردي